Yanu pi ibin ban pha cha assembly na Jowai constituency. How news nem arajar arpolai. Ka sengsan partai BJP kabala penkre ban penyikun habaro nripautu ligi constituency. Ha Jowai constituency kan penyikun da oma Alan K. Suchiang. Uba Alan K. Suchiang udai u superintendent engineer bala syong thai nakakam but ubala penkre ban yakun yaknik election na Jowai constituency nakatiket jong ke BJP uma Suchiang unyakun persya yau MLA bamenta mat kiwei pat ki kartong jong ke Jowai. Ka sengsan partai kabala kalalong kaseng ka bomdon MLA syuk hakane ka samay ka bamenta kala trebor ba banyo ikertong haman lagi constituency bat Jowai constituency kaseng kongres kan penyikun da uma Daniel Dan udai u district sport officer barim jong ke East Khasi Hill district bat ubala penkre penyikun naga tiket jong ke kongres persya u MLA bamenta bat kiwei pat ki kertong jong ke Jowai constituency. Uma monlan period udai ubaju longteng UMDC bat UCM jongka JHADC. Uma monlan ubalay kun bonsian yaki election MLA Henry Uklempoy Shakatong. Hakani kekanti ke bamenta uni uriurang ba ulapan kre panyakun biang yakani ke election arpolai na Jowai constituency na ketiket jongka UDP. Uma monlan unyakun persya yau MLA bamenta bat ikiwei pat ki kartong jong ka Jowai constituency. Uma wailat mikishila udai UMLA bamenta jong ka Jowai constituency naka party NPP. Hakani ka kanti ka bamenta uma wailat unya kunbiang yakani ka election arajar arpulai na Jowai constituency naka tiket jong ka NPP. Uma wailat unya kun persya ya ki weipat ki kartong jong ka Jowai constituency. Uma Andrew Chulai udai u MDC bamenta jong ka Jowai Central constituency. Haus nem arajar khatpra uma Andrew ulaya kun yaki election MLA nakatiket jong ka kongres Henry Uklempoy Shakatong. Hakani ka kanti ka bamenta uma Andrew ularungno Shakati MC pan kre banyakun yakani ke election arpolai par unyakun persya yau MLA bamenta bat kiwei pat ki kartong jong ka Jowai constituency. Kat haduk menta kini kita ki kartong ki balapan kre banyakun na Jowai constituency.